Ka jingruai jingpom dau balaruai do samla Gabriel Timolong laplai pajba akas ngibaar ka arpe honyo tarik nailur arajar arpoar. Ia kene ka jingruai laplai pajba ado presiden ka National People's Youth Front. Uba kitbok lang nongrem ha ka jingalang ka balengkot ha office ke NPP hala Chumiar. Ha ka jingsak hilang kitkot ke NPWF bakentup uba bajok pengerup MDC Karambrai u General Secretary bahi yang sem jung uliat arwar opede bat kiwe-kiwe. Uba kitbok lang ha ba ajing kren ulai kublai kerpang ia usamla Gabriel Timolong ubalapan kan mau biang ikisur jingruai uliat arwar opede. Ba ula ruai men ba udang don hak neka sela pertei. Bat kitbok kiruyang ba unang kiu syaprang bat pendon kam hok ikasab ba ublei ulaai. Usamla Gabriel Timolong ulai kublai ya ke NPWF kabala kloy ban pediang ya ke jingkerpat jung u bat ban pelaj ya ke neka jingruai. Bat kalimat mentang idon ya ka program ka kerpang ka jungi na ka mentang ba ngyo ya ban pelaj ya ka wei ka jingruai ta ba telah arwai dari late ba opde mo bat mentah lapan bahabiang ya ka jingruai da iba Gabriel Timolong te ingin sayo ya ban ya pelaj ya kan ka jingruai te na ko nasoban ai kublai yang ilang barok ki to khot jong state executive committee ke pangi baba job spokesperson pada ke upor komisi beremborom joka rambrai jergam konstituensi ani ni dong ki khot na ki district ro na yang kelunglang ini ilang barok kerpang ya ki omong bat ya tenhon bijuki ki kom badi ikon jadi le warok demo tengis dokumen shibun hadu kata-kata bengiyo yang ni alat pun kayut ram ya keba ya kendu sendong ya pi dong dibahin sem jong ilet warok de ashkentin akentin na kalian jongi nitip ha ya ilet warok de ulah senyang shibun ya ka jaba jongi lemba karwai ke jongi lemba ke jingruai ke pun ki ba ila thau ki ba ngahi marwai nga dukan ke jing suit ke ba kerpang ha ya ke jingruai ki jongi pa pi isu kuman haduk kata-kata bagi yo yang ni alat ku kayut from ya kaba yo pelat pat ya kene jingruai kum kecingkan mau rom kecing ai brom ya ipa joki ile waruk de jingruai ki ba kongsan ki ba ngang akan mau bahagi jingruai la ade ke jingruai jing e la ki jingruai ki ba pen samrki ni ba don jimut lo mo ka we de jingruai ki ba shop ha ya nga habang le jing le barbor ha ki kali ka ba jingruai jam ro habang don marwai khamtam kaca dua Yusya kajing ruai ke pa pensyok mensim hayang iki ba dari hisam lah report senang iba lain no kaca dua Yusya nang tamangi kisam lah kibuan nanong kendong lele habangi yo ya kaban ruai lan ban pej tu ki video na kam ta katu ku jing ruai nam ta jungi ki nong kendong katu ke bang ong hai kong thei di arna kabadai ke jingruai haga kentin maram jongi tadi ke jingruai kapa latang snap shi snap ni so baga long jingruai kapa komik hangre kapa don pat ke jingmut kapa yar haga ke jingruai ti syukur ba ke jingruai irwai ta kari kapa irwai ta ke jing sneng jing kraw yang ki kon sabla ke jingruai nang ta ban ai buram ya ki timi ki kapa pat syukur ba ke jingruai ki ba ulet warok de ularwai ngadang pet dang share ya ka wei ka video ka ba haswa ba inlet na pathai na shisnam ko ba to ka video clip ka ba ngapet ya ka jingruai ka ba irwai lang bat ilet rana ka ko kala pedlong ya ga ba lum mensim ba ngapet yang to irwai yung ta to jingruai ko ri ba irwai ma i ba i rana ka ko ilet rana ka ko item ya ka kita te shibun kisenyang kiba une ureu kraw jogi upai tor ba paunam jong kari kasi jogi ulan no senya or FDC jong ram rai jong but ai kublai bayi basam jongi ba agor opde bayi basam jogi ba rana kerkongor but paro kublai don akani ko por kan jeng rate te akani ko por ko pen peti ba bangin pelat akani ka jingruai magerteng jupom daw ya ka ba apun ki pat ba mo bang pet ki comment sa ka channel agor opde bang ka juplat ki jingruai ni jongi bang si ruai kibun kibang sikerpat yang aban drive yang kejuruai ke jong i Yomba kiskotonat tengah sultanat na kemen yang kata kajing ai musim kejoki tengah pelong yang aba mentasa sisian ngan cover biang kejura ji ba or opri ke teng jurai ke di pom dau ban ai ke ji kuplek ke kerpang yang National People's Youth Front
ba kala painting ka mo jilut jungsap akan ka music video kamta me ni ko london da kitin ya bagan keren dai ga shu ai kublai mo ya ka NPYL kamta me ke ru but get scam up piki pai ba kershan ni ka music video ada yang apply pai ba ko channel har mo dia kena bangan na bangan permi skill itu di jiru lagi cuman but get scam ru bangan sayo na bangan rise ki jiru ai jong ba rana ka ko pai luar boleh kaget scam wala iba ar woro play unchu ada jong ni sapertai hindrai angit scam pat ba yo I again na jero mo te ngadon kam ko blessings na iru ba ngit scam ni la don na jaka ka kerpang ko play la boi te ngalung penjrong ka jikra jonga te ni kintin ba khya te ngai ko play people sa shin ba play ko koi biwe ko besh Ashwa ban yo ban polite ini video sa sen pat na so ong biang ba kare ka buram ko bakhaw ba yo ban ai buram yo ni ru khaw jungi wai balas nyang hadu kata-kata ya ka chat ni ke jungi ba wai kasyaw ka don jimot ke jungi na ta jungi te sa sen ong biang makalong ka pade yang iki long den ban ne pusat ya ka kateng joki bakum kini ki ru khaw balas nyang sikade ya kari pada kajat bener kecungi haklan karwai kasiau tingin yo on pelat yang kejulwai pat kani kejulwai kade kakateng jingpom dau tiga jingpom dau trai baro kan yesu tu kan jingpom dau habanga ngayo alat ban yo ya keduk somla lagi ban yo somla di yo ban iman bakit lai pom dau timut kani kejulwai ru kala banom kejingpom dau ya no kumbai teu ti hari ko posisi sudah yo yang pelat ya